Ahe ikaze kuri Habimana Jean d'Amour, muzirikana gukora subscribe kuko ni ingenzi ku makuru tugenda tubagezaho gatanuku. Kandi umutoza w'Amavubi yahise kwihumura kuri Benin, ikipe ya Benin. Umutoza w'Amavubi rwose aragira ati nta kabuza Benin ngomba kuyihimuraho, ibyo ntakoze nzabibereka. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Frank Torsten Sipitra yatangaje ko kuri iyi nshuro azakora ibishoboka byose agatsinda Benin bafitanye imikino ibiri mu yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025. Uyu mutoza yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa kane tariki 3 Ukwakira 2024 kuri Stade Amahoro. U Rwanda ruzahura na Benin imikino y'umunsi wa gatatu n'uwa kane mu yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025. Umukino uheruka guhuza amakipe yombi, Benin yatsinze u Rwanda igitego 1-0 mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Abajijwe icyo azahindura imbere y'iyi kipe, Torsten yirinze kugira byinshi atangaza, gusa avuga ko afite icyizere cyo kwitwara neza kuko ikipe ye izamura urwego buri mukino. Yagize ati ni umukino wanjye wa kabiri ngiye gukina na Benin, ikipe yanjye izamura urwego buri mukino, rero n'ubu nizeye ko bikibari mu mutwe. Tuzakora ibishoboka byose ko itazigera idutsinda, ariko by'umwihariko mu mikino wo mu rugo. Iyi kipe rero iherutse kongerwamo uwo bita John Marvin Kari ikinira Yveldo Sport FC wo mu cyiciro cya mbere mu Busuwisi. Icyakora uyu mukinyi amaze igihe kinini mu mvune y'ivi. Umutoza yavuze ko raporo zigaragaza ko ameze neza, yakize, bategereje ko umunsi ugera bagafata umwanzuro. Torsten kandi yasoje ahamagarira abafana kuzitabira ari benshi cyane, ko umukino washyizwe amasaha meza bitandukanye n'ushize. Ati cyane rwose abafana yari benshi baduha imbaraga ndetse ndabiteze cyane kuko noneho tuzakina saa 12 bitandukanye na saa 9 twakinnye ubushize. Nizere ko tuzaba dufite abafana benshi cyane. Abanyarwanda rero namwe muhamagariwe kuzajya gufana ikipe yanyu, u Rwanda rwanyu, igihugu cyanyu, murahamagawe rwose. Biteganyije ko ikipe y'igihugu izahaguruka i Kigali yerekeza muri Cote d'Ivoire mu rukerera rukira kuwa mbere. Uyu mubona ni umutoza uri kumwe wiyicariye atuje atanga amakuru. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yo ikomeje imyitozo, ikomeje gukaza umurego, ikomeje gushaka uko izatanga ikigwa kuri Benin. Mbabwire ko mu